Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza muri uyu mugoroba wa tariki 12 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Tugarutse nanone muri studio na makuru menshi atugezeho atumye nongera kugaruka imbere y'izi mikoro bitewe nuko ibintu bihindutse muri uyu mugoroba. Abarwanyi bari hejuru ya 200 barasiwe muri Kivu y'Amajyepfo ubwo barimo bagerageza kuba basatira ububiko bw'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo babashe no kuba bakwigabiza umusozi ureba cyangwa se uri overlooking ku mujyi wa Uvira. Ntago bibashe kubahira kugira ngo bagere aho ngaho, ahubwo igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi biravuga ko bahise bahagarika ibitero byo ku butaka. Ubu imirwano bakaba bayimuriye mu kirere, ari nabyo bitumye umubare mwinshi cyane w'abarwanya 23 MRDP twirwaneho ndetse na Tabana na Gumino bashakaga gushyikira uyu mujyi wa Uvira, by'umwihariko baturukaga mu bice bya Mitamba bahise baharasirwa. Mu mujyi wa Goma biravuga ko hakomeje ibikorwa byo gushimuta ndetse cyaje gutungurana no kubona ishimutwa ryahabereye ryibasiriye cyane abarwanyi umutwe twaje intwaro wa 23. Turaza kubigarukaho. Leta ya Kongo yaciye amarenga yo gutangiza ibitero bikomatanyije ku bice byose byamaze kwigarurirwa n'abarwanyi ba M23, naho ku munsi w'ejo tererekeza Switzerland mu Busuwisi ahaza guhurira impande ebyiri, uruhande rwa AFC23 ndetse n'uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biratekerezwa yuko ibi biganiro bishobora kuza gusubikwa hatagize igikorwa. Ni mu gihe kandi kuri ubu amakuru atugeraho avuga yuko nyuma y'ibyatangajwe na Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko bahaye Irani amasaha 21 gusa kugira ngo ibe yamaze gushyira hasi ibirwanisho, Irani yongeye kugaragaza yuko ibyo itabyitayeho. Kuri ubu amasezerano yo guhagarika imirwano cyangwa se CCRF cyangwa se ceasefire hano muri iki gihugu ikaba yamaze kuba mu by'ukuri yaba imfabusa cyangwa se yaburizwamo. Ibyo byose tukaba tugiye kuba twabigarukaho, tugufite andi makuru menshi cyane y'imirwaniro yakomeje kugenda iba ndetse n'ibikomeje kugenda bitegurwa no ku butaka bw'Urasirazuba bwa Kongo, ibyavuzwe n'abarwanyi M23, abasirikare bakuru bishwe. Ibyo byose tugiye kuba twabigarukaho. Umujyi wa Uvira urarangwamo iki nyuma y'ibitero biri kumvikana hejuru yawo, dore ko AFC23 ndetse na MRDP twirwaneho koko bari bakomeje ibitero bigamije kongera kwisubiza uyu mujyi, nubwo byaje gukomwa mu nkokora ku buryo buhambaye n'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nuwuhe mwuka uri guturuka mu mujyi wa Uvira muri uyu mugoroba? Ese nyuma y'ibyabaye ku barwanyi ba FC23 mu mujyi wa Goma aho byifashe bite? Ayo barwanyi ba FC23 nyuma yo kubura abagenzi babo byagenze gute? Ese ibi byaturutse kuki? Ibyo nabyo uraza kugenda ubigarukaho, ukuri kwabyo tubigarukaho plutôt, wumve uko byifashe. Ukuri kwabyo ni ukuhe? Nucikwe cyangwa se ngo ujye kure. Turanyarukira Minova muri teritwari ya Karehe, hari kuvugwa ibikorwa bitari byiza dore ko urubyiruko rwaho guhera ku munsi w'ejo bivuga ko rwose utatwawe yihishwe. Baratwarwa nande? Baratwarwa na FC23. Biravugwa ko bari kujyanwa guhabwa imyitozo. Abasirikare baherutse kwerezwa muri Kivu y'Amajyepfo bibagendekeye bite uyu mugoroba ko bivugwa ko bitabagendekeye neza? Ndavuga AFC23. Mwabantu mwe mu gitondo cya kare ku isaha y'isa 10 imirwano yari yatangiye, ni AFC23 yatangiye yigaragaza neza ndetse yerekana inaca amarenga yo gutsinda urugamba no kuza kwegukana intsinzi uyu munsi nk'uko byagaragaraga mu masaha saa sita. Ariko ngo ibi bihindukiye aho bita Mitamba, nyuma yo kugerageza kuba rwose ngo barasa amasasu yagombaga guteza ibyago bikomeye cyane birimo n'ituritswa ryagombaga kugaragara ku bubiko bwa FARDC, nk'uko aya makuru aturuka muri bice arimo kubitubwira. Ibyo byose tugiye kuba twabigarukaho. Icyo usabwa gusa nta kindi nuko ugomba gukanda kuri ako kabuto gatukura niba utaramara kubikora, ni subscribe cyangwa se sabone. Ikindi kintu ugomba ko wakora ni ugusharinga amakuru benshi bakabasha gukurikira ndetse no kumenya ibiri kubera hakurya ha. Ikindi kintu utagomba kwibagirwa ni ugukanda like, ibitekerezo ndetse n'inyunganizi, hanyuma kunyarukira muri group yacu ya WhatsApp biracyakomeje, aho uza guca mu hatangirwa ibitekerezo ukareba linki
tuba twagushyiremo mu buryo bwo kuyipininga, hanyuma iyo link iyo ikanzeho cyangwa se iyo imaze kuyifyondaho ku mugani w'abarundi uhita unyarukira muri songa mbere. Reka twinje tayari mu makuru nta gutinda. Byari byamaze kubarwa, byari byishimo ariko bihindutse amarira. Gusa nanone amakuru avuga ko utakwirengagiza cyangwa se nguce ku ruhande ibikorwa byari byakozwe na MRDP twirwaneho ndetse n'abarwanyi ba M23 bari baherutse koherezwa muri bice. Bavuga ko habayeho guhinduranya icyo bita replacement yakozwe na FC23, abari Rubero bavayo berekeza mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ndetse bamwe mu bari Kivu y'Amajyepfo berekeza mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru. Aba ngo batangaga amahirwe kugeza ubwo drone zahagurutse, dore ko mbere yaho ngo bari bazonze ku buryo bukomeye cyane abarimo ingabo z'u Burundi, abarimo Wazalendo ndetse n'igisirikare cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu bice birimo Muramvya ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Axe za muri Kivu y'Amajyepfo zimaze kwibasirwa ku buryo bugaragara n'imirwano, ariko ibintu bikaba bihinduye isura nk'uko mu by'ukuri bivugwa cyangwa se bikomeje kugenda bivugwa. Igisirikare cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kikaba kimaze gutanga itegeko rikomeye cyane ndetse ryasesekaye ni Burundi nk'uko aya makuru ari kutugeraho. Biravuga ko drones zo mu bwoko bwa CH4 ndetse na kamikazi arizwo zinjiye mu rugamba guhera ku isaha y'isa 10 zishyira saa 11 ubwo igicu cyarimo gitangiye kubudika, umugoroba utangiye gusesekara ndetse no kwitura hasi. Nibwo rero ibintu bihinduye isura, nibwo ibintu bifashe indi ntera mw'abantu mwe, nibwo bibaye nk'impuruza kubera yuko AFC23 yari yagiye ituza, dore ko n'ibitero bindi byari byagerageje gukorwa mu masaha ya saa 7 saa 8 na Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi hamwe n'ingabo zirwana ku butaka za FARDC ntabwo byari byigeze bitanga umusaruro. Igikurikiyeho rero biravuga ko abarwanyi bose 23 batungwe cyane by'umwihariko muri utu duce twa Mitamba, aho bagiye babona FARDC, babona FDNB, babona Wazalendo, babona Bacanshuro, n'ukuvuga coalition ya Kinshasa yose muri rusange bari bahanganye nayo, ngo babonye itangiye gusubira inyuma. Aya na makuru ya bamwe mu bagiye mu by'ukuri babitangaza, ndetse ngo ikindi kintu cyaje kubaho nuko basa nkaho barashe mu kirere bagerageza gutanga sinyari zaho baherereye ndetse no kuhagarika ibikorwa byo kongera kwa advancinga bigira imbere. Nta kindi ngo cyahise gikurikiraho usibye ibitero bikomeye cyane by'indege bigabwe kuri uyu mutwe w'inyeshyamba wari wihurije hamwe, ndetse abenshi baravuga bati iyo hatabaho iyi system ya attack ikozwe aba ba MRDP twirwaneho na M23 nabo bari gukora akantu gakomeye cyane. Icyakoza ibyari byishimo bihindutse amarira kubera yuko ubu tuvugana muri uyu mugoroba harabarurwa abagera muri 200 bashano kurenga ngo baba barasiwe muri iki gitero gikomeye cyane cyumvikanye hano muri aka gace ka Mitamba. Kuko aribwo bigikorwa, igitero cyo cyamaze kuba confirmé, cyamaze gukorwa. Urugendo rwa M23 rusa nkaho rukobwe mu nkokora gato. Amakuru arakomeza kugenda kusanwa kuko bikozwe mu masaha nimugoroba. Kibashe kugaragara abaturage bari kudutangariza nuko ngo babonye urufaya rw'amasasu runihira ndetse rusakara hejuru hano muri ibi bice, ibigaragaza ibikozwe n'izi drone muri ibi bice byarimo AFC23 ko bisize ibara, ko bisize ikintu gikomeye, ko bisize ikintu kidasanzwe. Ibi bitero biri kuvugwa muri utu duce bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane, zirimo kutumvikana guhera ku munsi w'ejo tariki 16 ku bijyanye n'ibiganiro bigomba guhuza abarwanyi n'ubundi bari guhanganira muri ibi bice n'uruhande rwa leta, kubera ko mbere na mbere AFC23 ku isaha y'isa 3 za kumanywa yamaze kuba rwose yashyira hanze ubutumwa bwashyizwe hanze na Lawrence Kanyuka wagaragaye avuga yuko atishimiye ibyakozwe n'uruhande rwa leta ndetse arushinja gutegura no kugaba ibitero byaje kwibasira imyanya ituye n'abaturage. Ibi ngo bishobora gufatwa nk'ingingo ikomeye cyane ishobora kwifashishwa n'aba barwanyi ba AFC23 mu kubarengera ndetse no kugaragaza yuko mu by'ukuri uruhande rwa leta rwaba ari rwo rwarenze ku kijyanye no guhagarika imirwano.
gusa biravugwa ko AFC 23 ishobora kuba idafite amakuru ahagije kubera yuko ibitero bya drone bigenda bikorwa biba mu by'ukuri berekejwe n'amashusho afatwa, dore ko igisirikare cya leta ya Kongo ngira ngo murabizi ko bibanze n'iminsi bazanye drones zifite ubushobozi ngo ni CH4 zifite ubushobozi bwo gukora imirimo ikorwa na CH4 plutôt CH3 ndetse zigakora no mu mwanya wa CH4 nk'uko aya makuru arimo kubitugaragariza. Ibyo rero bishobora gutambamira ibimenyetso abarwanyi bose 23 bumvaga ko bashobora guhisha cyangwa se bari bafite bigaragaza ko nabo bivanga muri imirwano, ndetse ushaka no gusanga aribo batangiza ibitero dukurikije uburyo amakuru yafashwe. Ndabasaba mu by'ukuri ndabinginga cyane kandi ndabateguza kwitegura kuziyumvira ibi biganiro cyangwa se ibi bintu bigiye kuzabera hano mu Busuwisi. Ntuzacikwe rwose hano kuri John Info ko tuzabikarukaho 5 wumve uko mu Busuwisi bizaba byifashe, wumve uko hariya bizaba bimeze wamunuwe 5 kuko ndizeye neza ko ibi biganiro bigiye gusubukurirwa ara mu Busuwisi. Byari bimaze amezi bihagaze bitazaba byoroshye kuko buri ruhande ruzaba rufite ingingo zarwo, urundi rufite ingingo zarwo, bizaba rugwatana gukomeye cyane cyangwa se kudasanzwe nk'uko birimo kurushaho kugenda bigaragazwa. Ubwo ngira ngo murimo murabyumva rwose ko ibiganiro nta gihindutse, intumwa zirarara zigiye, ndavuga already ubu zishobora kuba ziri no mu nzira, intumwa za AFC 23 ndetse n'intumwa za Kinshasa zigomba kurara zigiye, nta gihindutse. Kandi nanone ikindi kintu ugomba ko wamenya kigomba gukurikiraho nuko ibiganiro bigomba gutangira ku munsi w'ejo, mu gihe nta kiraba gihindutse. Ariko mu gihe hari gihindutse mutegereze tuze gukomeza dukurikirana turebe uko ibintu biza kuba bigenda. Reka mubwire yuko rero iyi video nayo ngiye kuri koroza ku mbuga nkoranyambaga muri uyu mugoroba, abenshi bibaza icyaba kiri gutegurwa ndetse no gupangwa kuri baturage cyangwa se urubyiruko rwafashwe ndetse naho rwerekejwe ntago higeze hamenyekana. Icyakoza mu mashusho ndetse n'amafoto yagaragaye bikaba byagaragaye yuko batwawe baherekejwe kandi barinzwe ku buryo bukomeye cyane n'abarwanyi bo mu mutwe wa AFC 23 mbere yuko bapakirwa bakajyanwa ahataramenyekana kugeza kuri ubu ngubu, nk'uko inkuru zitandukanye zakomeje kugenda zibigaragaza cyangwa se zibitangaza. Ubwo turaza gukomeza kugenda tubakurikiranira iby'aya makuru mu bikomeza kugenda bisohoka ku bijyanye nabyo, uko biza kugenda uko ariko kose ushaka kuza kumenya irengero ryabo. Gusa benshi bakavuga ko nyine n'ubundi bajyanwe guhabwa imyitozo uko byagenda kose. Mu bice bya Kivu y'Amajyepfo hari kuvugwa imirwano kandi inakomeye cyane, yumvikanyemo benshi bivuga ko dore ko mu makuru yakomeje kugenda asirikira MRDP twirwaneho yigamze kuba ngo yarashe uwo bita Colonel Karumuna Mishabira Etienne. Uyu ngo yaba yarasiwe muri axe ya Mugeti, Muramvya Mugeti, ndetse bikaba bivuga ko yahitanwe na MRDP twirwanira mu gihe ubuyobozi bw'inyeshyamba za 23 bwamagana ibikorwa biri kuhakorerwa ngo bikorwa n'ibitero by'indege. Hanyuma andi makuru yongeraho nuko mu masaha ya nimugoroba bivuga ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye guhagurutsa ibitero bikomeye cyane by'indege byangiza ingaruka zikomeye cyane kuri abarwanyi bafite 23 na MRDP twirwaneho bari bakomeje kugenda bagaragara mu bice bimwe na bimwe by'ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo. Yongere gusobokorwa ndetse impande zombi uko ari ebyiri zikaba zamaze kugaragaza ko zigomba kohereza abazihagarariye muri ibi biganiro. Uruhande rwa AFC 23 ruravugwaho guhindura abagombaga kwerekeza muri uyu mutwe nyuma yuko hajyagayo abarimo Benjamin Mbonima. Ubu biravuga ko ishyirwaho ry'umwe mu bayobozi bashya ba AFC 23 rishe byinshi kugomba koherezwa muri biganiro, aho bitekerezwa ko bita Vicky Ntumba waherutse kugirwa usa nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri leta ya Kivu ya AFC 23 cyangwa se uhagarariye ibijyanye n'ububanyi n'amahanga ku ruhande rwa AFC 23 ari ushobora koherezwa i Geneve mu Busuwisi, bitewe nuko kugeza kuri ubu ngubu abenshi mu barwanyi ba AFC 23
bitekerezwa ko bari bakenewe kugira ngo boherezwe muri ibi biganiro bo bamaze gufatirwa ibihano ndetse bashobora gutabwa muri yombi mu gihe baba berekeje muri uru rugendo. Akaba ari nayo mpamvu rero bivuga ko uyu mutwe wahisemo guhita ushyiraho umuyobozi mushya utari afite aho ahuriye n'ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bityo bakizera uruhande rwe. Uyu kandi ngo akaba mu by'ukuri azwiho kuba ari umuhanga ndetse n'impuguke mu bijyanye n'ibiganiro, mu bijyanye na politike ndetse n'ubukungu, bishobora gufasha abarwanyi ba FC23 kugira uruhare muri biganiro bivuguruye birimo birategurwa na leta y'i Kinshasa ndetse n'abarwanyi ba FC23 n'abahuza barimo Qatar ndetse n'Ubusuwisi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imiryango igiye itandukanye nk'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'imiryango ikomeye cyane ku isi irimo n'umuryango nka UN, umuryango w'abibumbye. Kugeza kuri ubu ngubu hategerejwe ikiza gufatwaho nk'umwanzuro kugomba koherezwa n'abarwanyi ba FC23, gusa biratekerezwa ko ikipe yari isanzwe yoherezwa muri Qatar ishobora kuba yahindurwa, hakaba hakoherezwa abandi bahagarara uyu mutwe bakayoborwa na Vicky Numba nk'uko byakomeje kugenda bitekerezwa, mu rwego rwo kwirinda ko abasanzwe boherezwa n'uyu mutwe bashobora kuba bafatwa. Ngayo nguko ni amakuru rero dukomeje kugenda tugarukaho, ariko ari nako ngenda nshishikariza mwe tubana umunsi ku wundi gukanda subscribe cyangwa se sabone, by'umwihariko tukarushaho kugenda tubana uko bwije n'uko bukeye. Si ibyo gusa kandi nsaba mwe mwese mudukurikirana kuba mwanyarukira muri groupe yacu ya WhatsApp tukarushaho kugenda tubana. Colonel Etienne Karumuna biracyakomeje kugenda bivuga ko yaba yitabye Imana yishwe na MRDP twirwade nk'uko babyigamze, ariko ari nako ngenda nkwibutsa ko uyu bitaremezwa n'uruhande rwa Kinshasa anarwanira koko ko byaba ariko byifashe. Ubwo turakomeza kugenda tubakurikiranira iby'aya makuru, twambuka twerekeza mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje gufata indi ntera. Ibijyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran ndetse na Israel biravuga ko umuhora wa Hormuz ukomeje guteza ingaruka zikomeye cyane nyuma yuko uwasimbuye Ise Khamenei ari we Mojtaba Khamenei nawe avuze ko icyemezo cyafashwe na se mbere ko yitaba Imana cyo gufunga umuhora wa Hormuz ucishwamo utugunguru twa peteroli ibihumbi n'ibihumbi umunsi ku wundi kigomba gukomeza gushyirwa mu rwego rwo gutanga gasopo ndetse no gutanga ibihano kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kugaragaza ikimwaro cy'ibi bihugu. Ngo ibi birakoma mu nkokora bimwe mu bihugu byinshi hafi ya byose ku isi bikoresha ingufu zikomoka kuri peteroli mu bijyanye na transport, bitewe n'uko iki gice kiri mu bigaburira isi yose ku kigero cya 20% ibituruka kuri peteroli byahise bigira ingaruka zikomeye cyane kugeza no ku bihugu bya Afurika, aho ibiciro by'ingendo ari byo byabanje kuzamuka, hanyuma nyuma y'izamuka ry'ibiciro by'ingendo hakurikiraho n'ibiciro bisanzwe by'ibicuruzwa, aho bivugwa ko isi yose iri gukangarana ku cyemezo cyafashwe na Iran cyo gufunga uyu muhora wa Hormuz, biri guteza ingaruka zikomeye cyane. Ubu biravuga ko amato ibihumbi n'ibihumbi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateguwe kandi neza hamwe n'indege zidasanzwe zizwiho gupakira byinshi kandi zikoreshwa n'igisirikare nk'uko bivugwa, ngo zigiye kujya gushaka peteroli hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye. Ibi bikaba bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane, birimo guhombya amasosiyete atandukanye mu bihugu by'Abarabu ndetse no kugira ingaruka zikomeye cyane ku bucuruzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bigaragara. Ibi byatumye nyuma y'uko Perezida Donald Trump avuze y'uko basabye ko hashyirwaho agahenge, ubu ngubu noneho Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana J.D. Vance mu masaha makeya atambutse amaze gutangaza amagambo akomeye cyane, aho avuze yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye amasaha 21 igihugu cya Iran kuba cyatekereje ku byo guhagarika imirwano ndetse n'ibitero bigamije kwihora kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'icyo ari cyo cyose gifite aho gihuriye, no kuvuga n'uyu muhora wa Hormuz ukomeje kuvugisha isi yose muri rusange. Ntago Iran iragira icyo itangaza kuri uyu mwanzuro wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo guhagarika ibitero byo kwihora ndetse n'ingamba zakomeje kugenda zifatwa nk'ambargo zo guhana Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyakosa uyu J.D. Vance
Visi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Iran nitagira icyo ikora nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu gikomeye, nyuma y'amasaha 21 baza gukora ibishoboka byose bakagira uko babigenza mu gukemura iki kibazo bishobora no kugeza ku irimbuka rya bamwe mu bayobozi ba Iran, nk'uko amakuru yakomeje kugenda asirikira hirya no hino akomeje kugenda abigaragaza. Abenshi bati iyi ni intambara y'isi ya gatatu yongeye gutangizwa, atari ko ni ku bushotoranyi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, dore ko Israel ariyo yatangije ibitero kuri Iran byaba bigamije kwihorera nyuma y'uko ibihugu bimaze iminsi bitumvikana. Abandi bati Israel ya Benjamin Netanyahu yagabye ibitero kuri Iran binyuze mu gushyigikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko batifuzaga yuko Iran yagira ibisasu kirimbuzi, dore ko Iran ishinjwa gukora ndetse no gutegura urugendo rugamije kwibikaho ibitero bya nuclear weapons, ari nabyo byatumye kuri ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'abatarishimiye icyo gitekerezo n'uwo mwanzuro wafashwe na Iran, bavuga ko bazahagarika kuva ku munsi wa mbere kugeza ku wa nyuma ikorwa ndetse n'inganda zose za Iran zikora ibyo bikorwa cyangwa se zikora mu by'ukuri ibyo bisasu bya nuclear, ari nabyo bikomeje kugeza isi ku kaga gakomeye cyane, izamuka ry'ibiciro ndetse n'intambara z'urudaca zidahagarara.